A very good evening. Notice window gi open dialogue as we mean tabi punamakpu ahan mamakta da dongge HEEYAI LEIMA tongbramna punamakpu taram nokcheri. Notice window na thamjaba dialogue asida ngasi khana nei na bidangta pokachari bangasi topic Amit Shah versus COTU Free Movement on 8 March hariba topic asi khana nei na bidangta pokachabani koi haukiba March ki tang ama thangjanumita Delhi da Union Home Minister na chair taudana phamkiba koi Manipur ki Governor Ajay Kumar Bala Kuldeep Singh yauna phamkiba dugumba koi security review tauba taubagi dugumba mifam amada tongan bai koi order khara thoki order da lakadori batang Nipan March ki tang Nipan sidagi koi national highway dagi chingna tongan ba koi lambi khuding mak koi athing ba malaita amata laitana masi chathok chasin tawgadabani haibagi athing ba se lawthoga tang Nipan dagi chatpa hogani chalhan ba hogani haibagi order ama yamna kanna koi Union Home Minister na thoi edu na tana koi border fencing lotion bagi wafam yauri aduga Manipur si drug free zone ohangani haiba yauri madu na tana haiba koi Amit Shah na piriba order sigi mathakta ka hena masida react tawrpa singi mathakta kanba action lawbada natana extortion gi maikai dasu akan baming changani action lawkhatkani haba warol tongan yauna koi mifam asi phamkibani edumakpu ngarang mak akoi Rajbhawan da Ajay Kumar Bala koi governor Manipur ki governor aduga tongan ba state amadi central force ki official sing yauduna amuk akoi security review tawba Amit Shah na thamiba order sigi matungina security review tawbagi meeting ama koi mifam ama phamba matamda sigi koi Amit Shah na order tawra iba sigi mayokta koi COTU sing na tongan ba warol kaya ama thamlagli madudi makoi separate administration se hek pidri phawba aduga pidri phawba hariba Amit Shah na thamliba order si masi react tawgani masigi mathakta kanba khongjin junction gani haiba thamli masida natana makoi kuki gi volunteer sing phabada akanba makoi gi yaningda ba phongdokani haiba warol kaya ama thamli Maduda natana lenga ki mayok da boycott tawgani haiba warol phawba COTU na thamli masida akhoi gi tang nipan ngasi tang mangani tang nipan habisi only akhoi gi numit humni khatang aire akhoi gi Home Minister na thariba akhoi gi deadline siga duga COTU na laiba makhoi gi reaction siga kanana kamain tawgadoino habisi gi matangda akhoi khana nainena gi damakta akhoi gi notice window gi studio da panelist ahum lengshin bidun leire han ba makta da panelist ahum sakaminga konana takcha bugi tanja do tang mayang phamda thamjage ahan ba de khoi gi pabung khaidem mani acting chairperson pabung bu studio taram nokchari ani subada khoi gi oja PUYAM TOMCHA social activist oja TOMCHA basu studio taram nokchari ahum subada khoi gi oja SERAM NEKEN spokesperson MPCC oja NEKEN bisu taram nokchari yam nungai jai khoi gi lairiba khoi gi hojiki oriba Manipur ki prevailing situation asida matam gi oiba semba topic asida khogi panelist ahum na isa gi oiba warol khara khajiktang thambigani haibagi wakhalon amadi khogi channel asibu support tawibagi tamangta hanna khogi channel gi maikei dagi khoi panelist ahum apu ikai khumna ba amadi khoi taramna ukchari hanna koi pugachari ba topic Amit Shah versus COTU Free Movement on 8 March hari ba topic asiga mari leina ba han ba wahang sei pabung mani dalak jage pabung akoi COTU na di Amit Shah na thamli ba wafam sigi pura against ani react kan tawri ko adumakpu Amit Shah na order tawkhibagi matung inna hari ba 8 March tagi lambi chathok chasin tahon gadori basigi mayokta lakpa mipung khudingi mathakta akan ba action lokhatkani haiba warol pabung yauri adumakpu hauzik yam phengani COTU na react tawraisi
lenga ki mayukta kotuna asuk chauna kari haini react tawrpasida pabung kari haini warol panbadadi order thokpadadi order oina panbadadi dum makhoi gi mathakta chap chab action logani habani na pabung haujik tang taruk yaure kotuna yam kanna react tawribasi gi mayukta lenga ki maikai dagi pabung makoina ngasagi kotuna react tawrpasi ngai doribra natraga makoina react tawraptringa gi mamangda makogi activities singse tawraptringa gi mamangda lenga ki maikai dagi karigumba haidi makoina thamkibo order du gi matung ina makogi mathakta action laubana di chumbra haina khali pabung gi mota masi kari le pabung tang thambio chumi yanga na topic sigi maming che Amit Shah versus COTU pre-moment on 8 March. Amit Shah hai karino. Amit Shah hai ba masi subject matter se karino. Amit Shah hai che Ministry of Home Affairs, Government of India hai bani. Hai bi ka tadi government union government hai bani. Amit Shah do in person in lo bi ate government ni. Chamna harab the government represented by Amit Shah. Then COTU, Committee of Tribal Union. Aside mukarino. Committee of Tribal Union. Haibasida. Yes. Tribal Unity. Tribal Unity. Sorry. Committee of Tribal Unity. Tribal se kana no. Naga yaurabra. Yaudamale. Adagi nan kuki. Naga sunataba nan kuki sunataba ko. Adu yaubra. Adu su yaude. Adadi kuki jo. 하나 호지 강렬이바 아두가 Manipur 부투가이바 밤바 separate administration 달리바 아두가 뭐 separatist 이게 사람이론다다 separatist 강부 아두가 뭐기 represent 도리바 마ям두기 unity 레디 쿠키 tribal unity 위 committee 하나 그나 로부타이고 말은데 Sidi asing maniko, naga semedi yau dressing aduga mu naga nataba kuki sunati hana claim to macam mayam le adusu yau dre ana particular community amagi manung da moi kharigi oina punba ama ai hai je moge yaning da bodom na nate amana government ni aduga COTU orisna lauthoi si kari aina yadaba mayam ama tawre separate administration Haibadu buti tanba yai hana kalabasu yumitchi nongchoplom na thon biyo haidana tanba buti yai ba phangba phangdaba duna maniko America si aigi ohen biyo samudra maya da aigi building ama sabiyo haiba gidi yaidana phangdabna amune adomda ai praman oina reading terms ta hairage adu lejarabsu haiba yajarabsu kari tawraga atopa community ama Manipur da haridi mitai community Mitai civilian population se hak laga tanba separate administration asi thaduk loi ana haiba degi lambi chatok chachin ya haloi ana haiba article 19(1) de maroina article 19 the all citizens shall have the rights freedom of speech and expression be that to assemble peacefully and without arms Achi yamna shanti purna oina tin mayaba to form association sida adege to move freely then ida to reside and settle in any part of the country haibanaba under 19(1) to move freely masana part 3 da constitution da fundamental right Kwaidege maru oiba singe manungda hanba ni subada right to life ke mathangda leiraba adugumba fundamental right naba masibu yaroi haina haibase ai sigumba ma tawgi da mungta imite hakhini aduga separate administration tawgini aduga khulai thado oi hari punamche aina yadaba ngato oeba ko tongana ko tu oi khoni yengthiru da banate adugi question nataba adumhaina aina yaroi da maya mama aidi mi hakhini adu mi hapaloi drbaudi aina pamje thongdraudi khulai thado oi ga ja haibe ya ba po nate ba adugum bagi kangbu adu ko tu
Ain bunga chen to ba government India Amit Shah ibidi government of India asiga ain yadabaki thabuk toba democracy ki mayukta thabuk toba kotu haibisiga anichi ain yaba government of India Amit Shah ain yadaba kotu ain yadaba thabuk tongning ba kotu anichi versus ne batoripse yes asa orde usike hairibu tamaina tribal and Hyper Kanda, Hamlet, IT election coach of San Purongi. Asida, Equina, illegal tribal or assembly illegal Habanati. Indigenous Tribal Leaders Forum Haiba. Indigenous Tribal Leaders Forum of Sisi, Asisu among the Cookie Joe Makti or Natawi. Adisu San Purum the best of Aduga, the same with the illegal Tribal Leaders Forum. Haibisu. Maleva kan hawaman adu maina phagita busawi asi so community dugi manunda mayam dugi manunda community khargi kuki jo ena khanga ba adu khati go ena tawi sai ko tu du su kuki jo khati to budu maina asi leiba sida haje president rule la president rule se governor ki rule ni hame ki popular government ki rule se kanai mamin tawi adu su governor min tawi in aid and advice by the Council of Ministers, Kanano Luchingba, headed by the Chief Minister. Political government, popular government, Kawi, Masi popular ministry, Council of Ministers, na Chief Minister Namako, Ibasina, government Chipai. Kanagi Minda, Governor Giminda. Article 166, Council of Ministers and people aid and advice to Governor Pantokani 166, my Maminda Toganaba. Adisu Governor Gi. Executive ke makokchi governor ne ba asem ba yelbu di council minister oi jarap chu then from the muka adu ke council minister do lo khare nana suspended animation id president rule ama oira bani na adu da hoji na muka dawra hoji ki chu governor na mu rule taw ne ba kana na direction pe ke da advice pe ke da president of India president ne di mukana Narendra Modi Naruchimba, Central Key Council of Minister na, Maru and Home Ministry na, Pirpado, in the name of President. Adu Governor the Pirpado, Mana Mupang Tokadaba. Hanagina, Siri, Biren, Lucing, Bana, Piba, Poptaki, Makada, Governor na Rule Tawi, Aduna Popular Government. Hojikna, Governor Rule Todu say, President Ki Maminda, Minister of Home Affairs, Government of Indiana, Pirpa, Amarandarga. Double engine number 1. Yes. Central lady ba from the Hargana BJP and state BJP Lehendra Habibani BJP government center ki engine ahan be engine ki government BJP oiria ba aduna muk pirpa talpa pauta atu matuna adu su governor na to dina ba governor se kamani ko popular ministry ki tabuk somai meng pang thokani adu president rule central government ki rule somai mami da pang thokani man to gani Canada de popular ministry ge adu da governor ka su to pang jade mana council minister ne pe pang he du da magi discussion ni macha khara lei ba natana governor council minister ki ma pang thokani hojik te amuk central government pe pa magi at an advice adu ga direction central government ge direction su yaura adu magi matu no da man pang thokade rimna adu na now coming to the point tang ni pan de gi mamangana na Over Amit Shah ji na Litorga Manipur Governor Yauba Manipur ki security ki Manila na Puna Yauba Chief Secretary Advisors mention Mayam Yauba Pandana ang Nipan degi Zambi share Hamadi Chomachana don't pre moment or Mam Topuniko Adum Dreva for the last many decades yeah President government past government Punamatna National Highway Ani Lady Basida ne tana chat pasi ngamde adum ticket kaya digi problem oila abna adubu me thar 2023 digi hoji phawa tha kuni thoi hendela abase machidana muke na lambi ani sida problem oila ba maroina kuki community Manipur thogai ba pama kangbu na to digi somda kangbu pele chile adu phawa ga chat pada kuki na dominate to ba jaga oi bani na problem lera asomda chu jiri tana ba chat pada marakta kun khara da mu problem le re asi ke chat pe yad da na hane ge le ramati matak ta mu ke na community ani ge problem mu we lak padegi masi lak pasina madu to hala re hane ge di moina kan to ning ba to ning to ba khang dre ko adu ne masi to hala re andan tang ni pan de ge di pona ma pri wa adu mamang da
Kulai Paiba Kotpa, Manipur Sarkana, Bharat Sarkar, Market Defense, Lady Ba, Quiggy Mechanism, Canada State Force, Central Forces, Mayamna, Action, Batu, Patre, Simoitum Yaba Mali, Aduna Kunaka Haidana, no Mekana Lak Boy, Toraga, Mayam Laktana Tobado, Gamena, Koyara, Adu Quiggy, so we live in Para to the surrender Toro. Surrender, I haven't the talk them not to hire she. Surrender Toro, Pickle. Moruina, Tompaki, Aramay Tengo, Kayan Chauna, and China Chopama Todunako, and we go over. At the moment, take you to the second with the belly, the second of time, ship how the Panam Pickle and the tie, the Central Mangi, but the nurse Marimanga, young Chet, or Bonachia, or the hand polishing Mariga Jam, other the City Piramanico, I put Mari lady. Other than some not over to get to give one Yama, government in the other Chancellor Ibis. President was the Katum Hanigi popular government to Bunga Munda Port Ado Hajiki President of the Katum Mongamadita and Uriabako. I don't have a Gamahadi, I'm talking Parakan, as a president will say quite a parani hibernatory. Tangni Pan over Kuyang Batari. I don't know, free movement and I miss that COTU Namasaharido for Nipan. Autopay Ataba Mayama Paul Autor. Yes. Highway other point in some of the ID the Hakini, me Hakano, Yaro, and Highway. Yes. I took many Praman when I had about that. I think it demands so some of the Mayada, I cookie building a Masada, the Hibugum Banine, Mission of Choblam, the two and them Hibugum, one ever call. Otherwise, when a luxury, but I like to man a high road. I don't know do that. Pazabu, Naxen, but say it is the fundamental duty of the government. Karama government, popular government, Leragana government of Manipur, because list to that. Later, other day, among central government, list to do not, list one, do not to the Puniraga, central government, on behalf of the state of Manipur, through governor, as the Naxen, Gadam, law and other central government of Pyreba, Governor Kutanga. Other day, she the meet check Mama Nida. Kanano, folks, Kamuna Rami, listening at Chakani, and over that. Hey, I do the no I wrote. Kanaba went talking and say, Mamma, Kim Kimma Hatar, equipment a camera, Togonomanha, and other Hojikti, so they are Moina, me, my mamma. Carmine Chakatu, to the Kandreko, Chapasum, Machum, Dabatuna, more of so, my Hijaripsina, me an impandigi pre-moment, la Helagani, Manipur Mapum Punamata, both National Highway, State Highways, Adugar Lane, Lady Punamata, Yahalani Highboard, the Equus Hantigi Pogel Pudana, Equi me Kayano the Kandreko, me Cha, so listening, so Equus Chatke, Highway Namba, Ado. Government of Indiana, government of Manipur, Ninti Jana, security Piraga, Tauduribra, Zucarino, to the Econa Kandreko. I don't mean put the Bana Gamena authority, but in primo Yani and a higher body, quick cookie, no singer, quick Varisharuga, Santiago, message and Puge. Have a situ Pajatarana. Canaba, which a banati arrow, but could not, I am the thing and ever. No. I thought we are a cookie, Punamapuyana Banello. I don't when a cookie Punama can happy abonate cookie, no mate Punama happy abonate or joy toy. I don't remember the Togono, I know hide them never. I do not have in a Santigi Pogel Puraga, Chatkini Gamena, Madumasana Gomena action tabne. Action the regular I see Runava Chakadro. I do not action by Yautana, Mong Tat and Heta quit Orani, Yare as an hybridumati, Towaninge. I do not have that program, Migi Makada, peaceful or Bakanoma. Sagal Lunaba Pogel, Pirunaba Chapa, do Karisukaide, Aduga, Aruibahan Miguel Royburna, Cookie Joe, which is now sing the score, Lamento Henderson, Adusuyauna, not your Papkarta Ministry. I could put name in the Bayaroy. No, you Maro, Beluching, machine, as we take out the cookie, Himbangamoy cookie, out then we take Himbangamoy than high lady me, Mapani Chang of Pushing the Tato Karaka, Other what did I said I could come the Dino. I tell you how look at a separate administration, Pangni and a Calibra. Separate is turning Madutalo to the government of India. Manipur people and Manate, maintain people and Manate, Nagana people and Manate, Aruga Manipur government people and Manate. The Union Territory had 239, had it 239 Constitution, had it the Union Territory, PUYAM, Hibernate, Union Territory Administration, Hibernine. And so the Talib, the so
katang onadro 239 city administration union territory si karmaina chalai gani lieutenant governor hapaga chief commissioner hapaga assembly lehelaga na du toba lehendra na du toba haina magi niwama ma ijabaduna ba manipur thugaina ba togde article 3 du na ba adu sumoy dum khangam gani 3 du manipur ge tamukta di thugai bi yadia ba maram de koi merger agreement ami yaning bra yaning da bra amada sovereign laipa amaga sovereign laipa amaga tawna banina madu thugai bi yaro hebi ki lo mayam am le le ba ko hoi adu nam phu de mo kashmir de tawgi tu maina koi da tawsala kadra haibi ki chingna babu di lai raga su ilai di lai bo oroya ba aduna aham me da aina thamningi bisaya Bharat Sarkar na lauthoi ba governor na lauthoi ba tang nipan asida chap chaba nathungna haidi government amagi oiba mathudo madu phajana tawbam thoi haiba sumaina thamge okay thaga chari pabung ai ani sugar round da mu lak chage makha chatha jaboin ai khoi gi oja tomcha da lak chage oja tomcha tang ni pan gi khoi gi lambi loin mak chathok chasin ya han besigi matang da khoi gi union home minister na pirak order sigi matung ina ngarang amu khoi gi governor Ajay Kumar Balaga khoi gi tongan tongan ba khoi gi state force amadi central force ke official sing yaw na khana khrabani adumak pu paumi sing na hangbada khanari warol sigi chapcha badi hojik miyam da khangan bagi matam natri haba paumi sing na hangbada di madugi paukhum do adumaina di pi adumak pu hojik tang nipan si ojatom samatam sulai leitrabani aduda khogi COTU gi maikai dagi yamna open threat ne tawri base open threat haibabu kuki volunteer sing pharabadi mari leinabadi si amadi SP phauba madugi chapcha ba tekchak si makhoi masana phangjagadabani haibagi threat phaubo ojatomcha yauri ba masida khogi union government ki maikai dagi lauthoki ba warol da ojatomcha dum yawi ko makhogi mathakta chapcha ba legal action lokhatkani haidana ado oja sigi phibam si yoro phauba tang di nipan dagi akhoi chathok chasin tau gadori base ojatomcha masibu sigi initiative sibu kai haini mai pa kadra mai pa oidra haibagi chingna ba makhak akoi kai haini miyam singsi de trust deficit amakhak leibani na eta mi mana aingon da chatlo haisu phaniam security deploy tor chatlo haisu ojatomcha punchi mang dui sarku di haibagi akiba makhak ti dumak leigani ba ojatomcha kari ojatomcha ge kari point of view thambini sigi matangda ai gi oinwa thamjaning ba wafamdi hoi COTU na tawleba potsi ko moisi khara tawriba potsi yamna khara laina khanbaguma moi makeida mamdi moise drug la londana popi thatna ko moi illegal extortion mayam ama tawduna ko sagi kihatn khangandana hoje hoje moi hoje thingi belamben sida changbagi moi tax lawrida thaganari ko sigumba yamna paisa paiba kangbuni adi moisi mamangi ko USA gi mamangi kenagi Joe Biden owana ko magi matamda thadaram paisa maya natra masina ngasai ge ekta paisa sing gi sairaga panya da yagadra haidna popular government learning and di amada khangde koina gengwa matamda ko ko gi influence dum leiba dongna ai lam hela bok da su ngasai ge mantri dum moi phangba ko du magi pot sei leiba sina moi usita bazan ngasai ge dana usita banina masi apangma ma pantu ka hela hiding edit sen hata gadi masi tasingna governor gi president gi rules karino india gi power karino habse moi khangba mali khangum the ado ai gi maikei di gi dai nan han khanu matamda koi gi tampak ke oine di tampak tai koi meam changna matam sangduk piu khulai surrender to gi khulai pithok pi matam ji sangduk piu habse koi tampak khak te gi na te jing su tam su sangduk piu masi moi gi chingnaram ba yai adu chingna bising do ko kanda maina koi cooperation ma bijar kani government cooperation pi matum da peace soidana hanjalakani peace hanjalaku matung de gi mo koina tan ba do adu ko mega mai tong na jan pi da bai je tong bam ne ko adu bu akoi gi leba micham maya ma mudin ingna chingna lehen ba mudi amathok ta adu ji moina tawre posidi tasena ta ga de ko tu na tawre jo open war ni akoi ju tasena ha ta ga de moina tasena singna rak ta ga de akoi gi mitei hai ba ta re ko se akoi da ai da ki ba lei ren khal yam samna ko moina ma ga taw ga khoi ki dana chaloi ga ja khoi na hang gai chalak ta basi kai gi no ham tum da sipai sing na ju thing bane ko taw di khudong cha da ba man de free movement bu lei na ma ga di nam loi re ni kai no moi bu sai lei phang ga
khoi ma hai ga tawi ba matam da moi koi chen ni na moi na ga to di adu da moi security force ki marum da lai ga moi na phau sa ba wa ne ba free movement pe mo ne hojik se ta hang dok no ne khoi li sei da na pa ga chak ke ba ko khoi ma am chak ne ba ko watuk dang pai ga chat ke ba moi kya mathong na kam le bi na moi du ram da ni ko lam je la ga lam khu pune khu di lam ma pu ne ba le bak sing ma pu ne ba sing ma khang ga da ne ba no ta se na ji ke moi na ma ga tar ga khoi gi ke ba ga ji ta se ne go me na support tor ga ko ma ji free movement ne ha da ko si tor si khoi gi praja ma ma khoi ma am chang da khoi gi lo thu ga bi ma am de tor se de moi bu le bom ja bom khang ga da अतुबम ना कोई नॉय तबदी को कोई ना खलम बना मोई को तू खंदे आई टेल याव दे को सी तो लेसे जो सामबो कांबो याव दे बा तो कराय दिन को तू है बा मना कांबो पिदा पेपा तो बुसे करी न हजि मोई पुजन तब माले हम सब ना मोई की यूनिटी से काय बा माले बा हाने दी मोई यूनिटी लेना खली हजि ती काय बा माले मम दी कई न मोई हाने दी अतुबा ngasi ngarang थोले सिदा मोई की को दिल्ली दा मीटिंग तो बुसु मोई अमानी खतनी अदो ngasi मोई की ग्रुप am लेबो तो ngasi मोई की इंटेलेक्चुअल फोरम का नाम लेदन को कम थोड़ उदे अभी कनो कांगू अखोई थादो कांगू मोई इनिशिएटिव से सौगलेबको सिगी पोचे लाको सूम खनबदा मुखोईसे को फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट लेरमगदब माले मरमदि कनोदा फ्री मूवमेंट से तौरगदि हजि मोइना कनो लंबीदा खाइलो पैसा से यारो एक्सटॉर्शन हाइगद्रा इलीगल टैक्स हाइगद्रा मसिमा यारो तसेंगा मखोइना तौरइबो पोसिदि आई ओइनदि गवर्नमेंट अबु ngasai chap tana lepi dna ko koi side koi free movement tawra se na hai ta ga di ang sai je du koi tholakani ko mayam ma government mating pangi na mayam tholakani natra government is nan su moi yani ki bu ko kari ma taw ta ga di government gi resource wa le hai ta ga di manipur de gi koi gi ko manipur kan ba pa mi ba ko koi gi tampak lambu kan ba pa mi ba manipur unity and integrity kan ba pa mi ba mi sing se ko masing se thi ba ngam de gi tholakani ka su le te ba po da mani du yam he na ko moi nongmei khara pai ga ko adigi moi drug mani khara pai ga pangdau to bu de koi to ning de du ta seng hai ta ga di ko tu na hai bu sing da chin da bu di yam ko na lau je ba ko aduga ngasai gi ma du ta seng na ai na moi da hai ning bu di na ha ga moi na ko wa cha da nom to bu ya ba group to do hande ki PR habis de madu di like rabani adana koi gi mantri MLA gi hoji power handar rabani ada madu khangna thabak to biu aduga nakoina ko tu kangbuna manga kan badagi ko koi ngasai gi kesu yauja dawa samba praja hai tare ko ki jomi hariba jomi haibi ju game ma ta ponte ngarang nan pongun pujala puni ko ki haibi moi masana ko ki haibi leite hai ana ko ki benar makha da lai bani adigi tribal unity ai mitei ji tribal ni को ब्रिटिश की हिस्ट्री दा कनमा रिकॉर्ड है कोई जे ट्राइबल लेबा अखोई अदुना बो खोइना एसटी चिंग बियो हारि नेबा एसटी चिंग बसिंग न तोंगान बो ट्राइबल ने बखोइ से अखोई यावरा बा अखोई यावरा बा मन एक ट्राइबल यूनिटी का अर्थ से वाही जे कि सीजन रगा नु ट्राइबल ने मपान की लाको इमिग्रेंट सिंग ट्राइबल लाबा अदुना सिगुम बगी पोत मयाम अफमरांग खंगदे बसिंग सिन को ngarang nahan ngasai popular government leading da pangduk to ya ba do sidi popular government nate sidi ain gi chap cha ba pot ma khak la abani aduna ngasai gi hoji tang ni pan di hoi ni pan mak tadi ngam da bu se ko masidi gi di pot ma tholakane ba haji am chap na ha da na ga mana security na kallaga nga aga ngai ko buffer zone ga thamjalaga ko sidi gi ne mitei chang ba ya roi ka hi pangduk to ba ne loi chang ga ya ba pi da ga di ko ngong chang ni mo ka do ka do natra aduna taseng na hai ta ga di hojikti government gi oiba akanba action se lokhala abanina mokoi pangthok to boya roi aduga hojik mokoi gi oiba bunker mayam ju thugai gre moi mathang na lai gi tawro duna ma hojik te tang ni pang gi wa tu ne rang nan thugai ri bunker mayam do khut tharo duna de thong nam lai ri di aduna mo de bu di apong bo praja wa na na thabuk ti ko asam mission praja hai tare mission praja wa na na thabuk ti ko tu gi leader sing sina jo to honing de aduga ko tu gi leader sing je ta seng na hojik gi po se la tar gi di soi de na moi su ko tu je kui roi moina kari gumba mukhut masa thara ga tang nipang gi matung da ko adu ta ga di moi soi de na unlawful organization je ko tu si lok thok pa se ai di kam ni ko panglap lap tre nei khan je ma yeng si ku mai yeng si Okay. Thank you very much, Oza. I makha chatha jaboina Oza ni kendra lag seke. Oza ni ken nakalarom da khigi Union Home Minister na khigi miyam da peace restore to guni haibagi warol se handaki sina ahan badi nate
even kokogmi gi mai kai dagi su tongan tongan ba memorandum sim pisindana peace restore tohan biu habasi yam mak hai kre adu makpu madu thabak oina pangthok pati initiate tawbadi ngam kidaba ngaktani adu makpu handaki ekhugi PR thamlaba matung ahan ba khogi security review meeting ni handa ki pangthok pase masida tongan ba point ni thamai base masida yawra isida khogi yamaru oi ba order yam akan ba order haraga ti tang ni pan gi free movement gi si matang handa ki khogi double engine government sida manipur da ma fail oi ga su ada khogi union government ki di hojik pai dana lairi banina handak akoi union home minister na thamai ba order si kari haini mamangda kaya initiate tawba ngamgidaba oiraga su handaki tangni pangi free movement se waza NEKEN gi maikei de as a MPCC gi spokesperson amoina masi thabak oina haidi chathok chasin tawbai se mina chatoini chathok chasin tawbai se akoi gi bus tonga hojik chatpadi bus nung di dum chatline boza bus tu da akoi gi maitai masa tonga ga chatpa ngamabra habitu gi question ama adu dagi di two wheelers thauraga kanagumba miyo mana senapati bawo chatpa ngamabra habagi question ama four wheelers ta family moi ani hum pulaga senapati bawo chatpa ngamabra ngamgadori bra habagi question sineba ozani ke kari thambini aina ahan thabling basi akoigi mamang da laiba sahi ani gi mayada thokriba thodo haitare ko sigi keno sigi yengwa kanda center da madi state sama na government dum lay bani aduga mamangi manipur da popular ministry lay ngai marakta su bolje akoina center gi court lay na dum haina batan union home minister gi makutta lay bangak tane mamang da su magi khut yam chaw na lay haita hojik su still sama nei only thing is manipur da popular ministry ama popular government ama suspended ta thamaga lay haibadu khaktane khenabadi thoidokna yankana leite adu buhandak president rule impose tawroba matungda khoi kitang initiative kharadi uba phangi state ki action khara tawrkadra haibagi miyam da yamna chawna thajaba khara lei adubu masi leina haitare mamangda khoigi ini criticize tawbadi na sade mamangda hujik takpi gi badumaina union home ministry gi maikei dagi initiative khara nalingai dagi hona lokhatpa matamda khoi mai pak punum ki de haitare ihan hana union home ministry na manipur irang thu matung da laaga numit humni leire madugi matung da semba peace committee du khoi mai pak khidre yes sum recall to jage ko adugi matung da su marak ta kaya ba irang ji loisalani haibigi ko thaum do loisalani tha taruk to loisalani haibigi narrative khoi gi kare haitare commitment myam pi hai loi pheloi gi aduga latest October gi tarik 15 hogi ba sahi gi 2024 da Delhi da declaration ama tawna ba Delhi da hogi legislator khara ruling gi haitare ko kauraga maduda hogi peace mission ama hobudau na ko mana tawgi ba adagi tongan ba side sing da su hogi kulai thana da na ba sati lena na ba appeal tawna ba kai ni yana gi ba do adu su adum flop ogi ba haitare madu ma su sana gi te adana mamang da hogi ba sigumba phelo gi ba initiative sing si yengurga di akoi hujik su dauti miyam da dum lei adu daut lei ga sum lei ba ya banate leibak ama india gumba khwai ki chaw democracy che leiba asidi rule of law aina aina nga ka da bani sidi Amit Shah na nga ka da ba Modi na nga ka da banate law ma lei leibak ki constitution lei so nga la ka da bani na hujik lai wafam de kai no da si miyam je loi samdan jar ka da president ru la ba matung da manipur da hujik lei bi ba governor sina mana tawrei ba action khara da koina state ki action khara mamang da u da ba tha kun da u gi da action khara di tawrei na haibagi thajaba optimism di congress ki maikei da gi su miyam maikei da gi su loi lei ni loi adagi handak ta ikui da ba di sam tawna na ba gi haitare ko koi gi khulai se lut to bodi haining dre lut to wai sina koi gi hurala na da pu bu dong na tawe adu khulai se koi leibak ngak na bagi namak ta mathau ta ba khulai sing bibiyo koi ngak serege haidana leibak nungsi ba edi bharot pu ngak ning ba bharot pu nungsi ba narot mayam tholok tana लेबा खिया तारे खुंगंग खुंगंग जिंग से सिना मुक रिपीट तो जरा रोय अद सिगी
पोट मैम से अमु पिखलो अखोई स्टेट ना चपचाना थेंगनरनी हाइबगी कमिटमेंट अमखक मणिपुर की गवर्नर की माइकैदगी हाइदि ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट नत्र ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओरम याइको अदुना अदुगुम कमिटमेंट अमा तौनरकांदा अखोई मयामना खंगनरिबा अरामबाई तेंगोलसु अखोई पीस टू द थाजब ओइन हाइतारे शांति द थाजब हाइतारे शांति पुरको पाम्बा मणिपुरदा नॉर्मल सिलाको पाम्बा हार्मनी अमदी हानगी पीसफुल को एक्जिस्टेंस यामना थाजबा मणिपुर अपुंबगी वखल खनबा बॉडी अमोइना अरामबाई तेंगोलसु मधु खुलाई दो मफम अथॉरिटी सिनग्रेबो 246 कुमा हाइतारे अदुना very clear maitai gi haitare ko valley de leiriba hotnariba organization sing khoi gi khun ngak ba sing kari sing mayam sidi manipur apun bagi oiba peaceful oiba kari haitare settlement ama pamba adumba loop sing ne lawe sidi handaki tawriba thabakuna clear oina khoi uba phange adu akhoi ni yam ngai di sida Union Home Ministry की सुमा की तोहम थोपो तौरे होगी बदमाना हुजिकी डेडलाइन के पीदना मेगी मार्च के तारीख निपान लगी सथोक ससिन यानबगी फ्री मूवमेंट तौरनी गायना हायर कांसिदा कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी सिना कोटू गुम्बा ऑर्गेनाइजेशन अमना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुम्बा रिएक्ट तौरपसे सु यामना स्ट्रांग रिएक्शन नि सिदा सिजिनरिबा वार्डसिंग सिदी अखोगी भारत की अगेंस्ट लान हुबुगुम मने हाइतारे मागी लैंग्वेज मैम से अदुना अखोदी पाबदबु यामनबु नुंगाइतब याम यावरेबा सिगी कनो सिदिसितबु मरमदी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा प्रोविजन को मफम खुदिमक्ता लोइना फ्री मूवमेंट याइ गायना हाइबसे यारोइ गायना मागी स्पेसिफिक जगागी ग थिंजलकपा अदगी मागी सिदिसिदा खुदिमक्सी अखोगी lawful negotiation तौरकांदा dialogue तौरकांदा issue खुदिमक solve तौगदबने सी अखोई democratic country अमगी सदा लो चटने अदुसु करिनो legal framework अमगी मखादा तौगदबने अखोई द लुरिजिना अदुसु या यारो non negotiable ने हाइनी मोइना थमिबा demand separate administration or union territory हाइबा पोट से सी non negotiable ने हाइबदी मदु हाना पीद्रिबा वारी सारो हाइबगी पोट सटख्रेबो अदुदी सिगुम्बा अकनबा वहाई मैम अमा थोलोपसे मसिदी मखोगी दमक्तदी सुइसाइडल ने ना इना आइगी मोत लौजै अदुगा मोइदा पॉइंट अमखक यावबसे पॉइंट सुम येंगकपदा zero tolerance for betrayal and हाइरिसी मखोगी मरक्ता मखोगी कुकीजो पीपल मरक्ता कनागुमना गवर्नमेंट के लौतुना रमबा नत्रगा अखोइना हाइरिसी डिक्टेट सिगी अगेंस्ट सटप तारगदी मदुसु कदोगदगे द ट्रेटर बोइने लौनी हाइसे सिना फोंदोइबा नुंगदोइबा वाफमसे करिनो हारगदी मोइना कोतुजिसु पॉपुलर ओइद्रे हाइबनेबा मखोइना पल्लिबा कम्युनिटी खरा अदुना कमन पीपल ना कोतुजी याद्रे हाइबगी कंक्रीट एग्जांपल ने लौवे अदुदी लोइना इंपोज तौबा फोर्स तौबगी फिबम दने बतौरिस प्रजा मयामगी अनिंगबा पाम एस्पिरेशन दो नत्ते ngasi कोतुना हाइस हाइबदी हुजिक सही अनी की मतम सिदा प्रजा सिंची वाबा याबा वारे को अखोगी थेंगनबसे सिंगी तमगी नत्रगा मैतेगी कुकी नगागी नते लोइन वामिनरबनी पीसफुल सेटलमेंट पामदब अमत लेते लोइ पामदब प्रेसिडेंट नु लाकान सिदा नसाइगी मरकता पॉपुलर गवर्नमेंट दुदा अखोई खितन को मैतेगी अदुगी अदागी हाइना लैनरबदी आइको हजि लोइ समग्रे लोइनमक का हेतारे लोइना ममीसी मुट खरकांदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हजि दिल तौरिसी यस अदुना लाखदोइ सिदी कइरोदा अखोई टॉपिक सु याम फजै अमित शाह वर्सेस कोतु का हाइजे कोतु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हजि लाइस यस यस अदुना सिदा लाइबा जीरो टॉलरेंस हैना अमा मोइना मोइगी सेम कम्युनिटी की पीपल द थम्बिबा लैंग्वेज इन ताकपदी मोइ पॉपुलर ओइद्रे मखोइना पीरिबा डिमांड सिंग सिदी हा थम्बिबा डिमांड सिंग सिदी ओवर कॉन्फिडेंस ने लवे ओवर कॉन्फिडेंस करी ओइरबा यागदगे हाइबा मतमदा बीजेपी गवर्नमेंट ना बीजेपी की लुसिंगबसिंगना हौगिबा तांकक कयादा इलेक्शन कयादा मखोगी लालहौब मयाम अमा खुलाई पाइबा मयाम अमगी मतेंग लौरकांदा इलेक्शन तौबा यानाबा होनाबदा कमिटमेंट कया तुंगी येंगदना तौथोखिएबा वोट मतेंग पांगु नोगी अपामा पीनी हाइदना हजन हजन कमिटमेंट पीगिबा लेटर दसु लैरबा वीडियो दसु डॉक्यूमेंट दसु लोइ लैरबा सिगुम मयाम सिना मोइले केदौगेदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अदगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर दा थाजा याम थमे ओवर कॉन्फिडेंस अकोइदी निगाइ तौबदा फंगनी मरम दिमा पीनी हाइगिबनी हाइबसे सिगुम खत तौब्राइ लवी अदुना हाइरिबा पोटसिंगदो यारोय मतम मतमगी कनागुम अमदा थोगा कमिटमेंट पिरमे हाइरगसु लैबा की लो लै
India se mi amana pubanate mi kharana pubanate India di law na run tawne rule of law haisina ultimately lo shalakpadadi aina law in deal tawkani haitare adano COTU na thamiba statement se masi oibe yaroidaba point ngakani aina thajai government of India na tawge haina sincerely tawrabadi kanagi national highway khakta handokpa nate everywhere law phajana implement tawkanda ngasai gi sophisticated weapons mayam ma akhoi business tawba looting tawba अखोई कनो तगी पुलिस तगी लोब नतबा मपान तगी फोरे तगी संगा तौरीब खोलिब मैम से सिबोब लोइना मथंग मथंग फागलगदी नत्रग मोगी मथक्ता लीगल एक्शन तौरगदी पुनमक सुसाइडल ओइगनी लोइनमक सोकमिनगनी हाइतारे अदन अहानब राउंड आइना थमजनिबसे COTU न थमिब स्टेटमेंट से मसी यामन बेसलेस अदुग मोइ मसाना मसाबु यामना ओवर कॉन्फिडेंस लेबदगी यागद्रा न हाइब पोटनी मसी इंडिया गवर्नमेंट थौई वावैना कछु लौगदब मानदे अदुगी मथक्ता इंडिया गवर्नमेंट सिंसियर ओरगदी मोगी मथक्ता स्विप एक्शन अथु मतमदा हुजि भौदी लौद्री को लौरकनी हैना खल्ली अदुबु अखोइना गायगदुइसे मार्च की तारीख 5 मगुदंग दी अखोइ प्रेसिडेंट ने येंग बताय ना दोन Okay, thank you very much. Ojani ke nyam marik chumba warol thambiri. Makha chathe jaboina ai pabung khaide mani dang rak sake. Pabung nakalam rom da khoina mug yeng du si hoi COTU aduga ITLF pudi handa ki matang si yaude adu makpu makhoi gi demand se amarom da tongan ba demand si da nakalam rom da miyam na sum panaba haina ba matam da makhoi gi demand se maitai gi CM pamde habasi sima makoina pamba do thokrabani biren popular government ama kairaga biren resign tawgiba sima makoi gi manglan haigadra makoi gi dream do come true tawkrabani ko pabung adudagi afaspa thamba haji si afaspa sisu akoi police station tarada mu thamjala ineba sima muksu makoi manglan do come true tawkrabani adagi de amuk PR thamba makoina pami PR sisu thamba sisu amuk come through tawgrabani makoi gi demand makoi na pamamba demand singse nakalamerom haraga hairiba point ahum sidi ngamgrabani bako pabung adubu wasai pabung na thambiba khoi gi fundamental right ki matung ina khoi gi right to life ki matung ina khoi gi conflict asida tongan ba khoi gi militia bu haigera ama bu haigera khoi gi territorial integrity se kannabagi damakta khoi khutta khulai pai ki adumak bu hojik se khoi gi right to life ki matung da pabung nang sai pan bi ba khoi gi free movement sima yamna mioi bagi aduki matik anywhere any jaga chatpa matam da khoi gi athing malai taba haibasi democracy chatpa leibak amada masi khoi gi tangai phadraba khoi gi fundamental right ni adu pabung hojik leiba phibam sida kari haini masida laiba tang ni pan se khoi we have to wait and watch khoi yeng doini pabung adu makpu khanbana ma tawbana ma habadi hoi akhoi negative yam oibadi nate ko pabung masi lairiba khoi na yamna optimistic oina changjaliba yamna positive oina changjaliba kaino sida ngasagi makhoi di tongan ba phamba janbadagi hippa chanchilapagi phibam je lapani na pabung changchaluraga ikai khangdagi unwanted issues se tholpa matamda pabung masina kadai phobo human right violation thoglakadra haibagi mi pai basu amuk leitabadi nate pabung sigi matangda pabung be ba mot kari le hoi hojiki harise mase problem je adum irai na solve togani ta saigi haina rai masida free movement haibise masibu thawak ta pangtho di aikoi na mu kham bu lor ani na chatpe yarabani na tampak ta leiriba jati punamak represent tawriba mayam china chingi chilina mayam chu unaba mi laki khujing oiraga ko chakani haradi loidribra kuna tawgun oina kham bagi mathola kana yes kam ko le no Cookie jogo hairo hairo free movement lere haida chosan boda mi lising yang kai takada bani gari lising mangada peaceful message ma piba wale da samana ba mi lag ma chakada bani kangpu pita lam chakada ne hol manipur de lairiba puna mana masi awada bani ai mama de so masi haibu haigaram ne adu de sakana thingbu chu yaroi hoji free movement chu era bani na Ada saya TOMCHA saya, asyik macam cicak pekan problem tu loi terbra, sini saroi terbra, koi kham macam tu waran ni apa, aduna koi ke
쿠키 조나 고투나 코랑나 투가이비 와시데 아이디 캉드레바 마다 아이디 오이 톡대나 칼레바 하지 쳇보다 가면 팅리노 아람바이게 60,000 되게 텔레폰기 콘나트기 밀라가마 아니 아직 마음에 거기서 야라까지 시대미에만 아이디어 좀 되게 생각했고 아리를 줄 하이브라 Uncle Money is becoming quite old yeah and take rest and help Yongsak even by 이봉어 뚫감 나하는 것만 해서 나하니 그 저희 온라기 맡았기 나 하이브도 아이들 호직다 오도리나 이게 서비스에 시만 따로 아 저도 비리 있는 사갈 거다 아도나 아이디어도 많이 리액션 남 토근 매니고 칼 기간데 라이라케라 틴라케라 카만도라케라 안더그라운드라케라 능라케라 아이도 웰컴 도버니 아도 아파도 센스다 하이브도 얼마야 바봉 나 이거 my heart is still young sweet 16 아니자 아이나 뭐인데 강한 인물 나이 남고 만나하니 가리 자티노 쿠키라면 테라 나가라 강드레고 뭐미세 아리를 줄 하바 아도나 아이 아장나 할로 이들이 라암나 나하고리는 저희 혼라기 나하니고 yes yes 아도마 네래 아디 아미 저보다 아마 좋다갈리 얌농아이 밤나 서저스 토리 Amit Shah Honorable Home Minister Naman Tharaga Ajoy Bala Governor Manipur na tung thalaga Hairiba Mahaske Nipan kilometer chalbadi yam nungai ni adudi yam phai oi thoi da biwani Amit Shah la tana bu chakane hairaba aju degi aju tawra chakane ba Amit Shah la pala ta bato ne Governor na bu chakane le go su yawar ge na ukil ma am ja hawre ge na adi shanal citizen na ma hawre ge na koi tum chatpe yai ba aduna lo ngak na chasi haibi ge wani Lamen tu hen ba kotu koran tori ba karana hairaga koina hekta yagadaba nati managadaba nati mana share 나게 동동 쉐르디 진짜 잘로 하이브 프로그램 아마 떨어시나 거이나 모두 협 모발라이서디 감도래 지금 우리 먹다미 라가 몸 착하니 다음이 먹는다 하이나 하이디 잔잔 풍로이로로 들어 아주 도금시 도원인 실무수 밤데 도부터 야이 하이버니 아주로 고티기 뭐 고투기 뭐 이베 마칭 마합다시 고 아주가 ITLF기 이모 이베 마칭 कोई ते के हनमसु यावरम बे बहुत तामिन से मणिपुर से जाति कुंथ्रा मंगा मैते न मसिंग खरा यामदिना आई मैते के मिचंग नते आई कोई ना बिग ब्रदर के रोल लौर का ना नगा चलना मखन मखन तरह का मणि मंगा लेबा कुकी मखन मखन तरह का मणि मंगा लेबा मैते पांगल अदुदगी नेपाली गोरखाली अतोबा तोपा लेबा मयाम 1951 की ममांगदा लेरक खरबा Original oin lay haraba indigenous oin lay karaba mayam se punna hingmen si keduge aduga mapani chang puchingdo aina yabi matungina layansi yadabo wargana madu koigi NRC torga yamlemna thadukna ba tawseba sida mungnaga ha kotuna to haire kotu matata du tawadam ne na ko na mu khong bu chumde adu dege amawete nandu tawre adan haidna Cookie Jogi organization amana koi shawalaga chalabadi koi big brother ja ta toktre koi di shawroi da bani loina ma konsinga da bani marali ba mathong mom khangda ba act of terrorism tauba any community oisano aduga act of koi ge organized crime tauba BNS ki Bharatiya Nyaya Sanhita ki section 113 section cham tarawum da act of terrorism tauribado मधु मपुंजे जोबो भादुक ताबा चाहिँ मंगा देखि तादना हाइदना याउरी अदुगा सेक्शन 111 दा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तोबा मी अमा देखि हेनमा ना असम मथम मना ललमोंग तानो ऑर्गेनाइज्ड तोरगा तोरपन मी यान मिपुन तोरपो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चे असिसु अचोबा दन पिनिंगा लिन हाइदिबो मयाम चे नाकना ससि आइन द सिंग बिगनो नाक्तंग सिंग बइ ngam bai ko chai ani subau ba sing na redna okay 마치 인합이죠 인합 고 호지 거의 간만 타미나르시 아드나 분나 나가 중옥진 카르나 수 하르플리 아이디 야마 하글리 수마이나 고투나 칸데 야마나 칸데 라멘투 엔 마카르나 카노마 하르가 또 콤마지 콤만닝데 가니 하이디 아드나 through your channel 뭔가 많아금시 아이 거기 세 कोई अवध पा कोई हाइनी कोन मचे गवर्नमेंट इंडिया हाइसी जुन 18 दा कोई माई पाई बेदो कोई मदुदे कन्ने याउजरपदा कोई
amukom so organization manga arga tharaga khallerga United Committee Manipur and July ani ahum adai the same mani asi toraga purukpa kanda president rule ni ado kana gumba mata naga kangbo amata NSN IM ga government to India ga wari sanabada without territorial limit haibado adum lok thoki aduda naga jumna umta sokte tribal jumna umta sokte maite khar sidu eraga government ka tonaraga tawgi aduna aikoigi leiriba tampaki maite aidi maite to koning dena loina maga chai manipuri manipur thogaiba pamdaba oneness of manipur manipur ki territorial integrity ngakpa pamba manipur ki malibang yaifara haiba long live manipur haiba pamba adu makoi mayam se pullera ka government india da hapta halasi government india na makeup thokla abanina ite phajana thopiro tha kar makeup thopiro aduga ain che ain khutta pairib se ase amta munbiro ain khutta pahelanu bharat sarkar na paibiro bharat sarkar ki aduma khoge leiriba ain yaba aduma khulai paiba bharat sarkar ki security forces state sarkar ki security forces leiba asina ain bu chumna chalna bhona bada ain bu inna na ba ain gi kanosi yamlumba jasipi arumba pot amani masi indana katukan tawriba se masi phaba punba adu tawraba kanda akoi si phaduri ba aduna manipur kai ne abi wakhan kanam khanbi ganu hojik se free movement yarabani bharat sarkar na ngak pangam daraba manipur sarkar na ngak pangam daraba akoi ge naharul ai samuk chu nahani asu ge naharul maya masina pulap thengna ga dorim adu maram chadana apang thona da akoi masen hatuk na bo ina tawbudi chumde aduna sai gi irakpa mayam comment or projoi kuki bu ka dongale so bahap ta hanmu ngamoi ta hanmu gangani bharat sarkar na phadno le paba manipur sarkar na phadno le paba political leaders sing china phadno le paba civil society mayam china yamna punna amatu oina ok to minaraba adu di kali yari der no adu government india na yam thingmalli adu hani gi government na su tawram da bu gi warung na bi wane ba adu na thuna tawriaga aina yadabagi thawak tawbasing sidi any community oisano masidi act of terrorism tawbasing sidi namdana thingadam neba adu tada akoi je sor honma yadurim neba aduna akoi kaisu waninga leite aji jun karoncha laiba tangni panche kadi torofake lo phajana ngaka dorobra lo nami happe yade haibani adu hatkani harboji adum halan gadro adu where is the government kala jakala dudi law court lady amma lady ukil samaj lady judiciary lady adi political party mayam lady sifagi ro yes kona pen de begin ha amma ga chaibu khotpa hani gi government de chairi kholi be do kona yekna boina nate ai sai now chief minister ai cha now sarkar paiba adu da noi bo hokol lu ne chaibi wani law bu wani khong bi wani adu moi bo yekna boina kona uroya ba adu na hoje kona tawhi da bo ko so ki government india na president rulgi mingda mong taba ai nak pa pot amai order kan da puna mak yai phagani ai no he thugai ra badi government na thugai bo ro amana thugai bo ai koi pumchai chai ni adu punna ai ngak mina si hai ba mat thamaga ro sin jage okay thank you very much babu makha chatha boin ai oza khoi oza tomcha da lak jage oza tomcha khoi ngasi mak tongan ba khoi electronic print media na phong ba khoi tongan ba pau che sing da theng nei khoi MPCC gi maikai dagi khoi popular government leading ai da hapam ba khoi political posting maram chaba sing na thamlaga maram chada ba sing lokthokadabani aduda natana khoi sarkar gi pleasure da hapkiba advocate general su popular government asi resign tawrabani na ma masamuk su resign tawdabani habagi warolama khoi press release thoktana khoi pauche sing da phongba uja ubi ko sigi matang sida even miyam kharana su dum hai habadi hai bangasagi political post popular government lay ngai da hapki ba popular government lay traba matungda resign tawda ba se hojik phawba governor yengsin dana resign tawdana leibasina maram oiraga even khogi PRC bo BJP gi PR oirabra haiba wahang se oza miyam na hek hangi oza kari warol thambini ase idea kuki ga tie le ko tu na ga hare ga yam pakse ne khai maram de kai no da je
Supreme Court cookie kamuna thariba case suki mati yangbre ukil suki mati nekre masih jauh ke ko pata dia hajar ko jiki lebe buke general koi chen na ko ukil nek to ko to mayam thengri ba adu tase na jiki lebe ba legal team se lokthok pa targadi yam phaba landmi group ama lokthok ki ne hoji khudai tek sin ma tam da anubom la en khalo ne ko sigi mayam le mi poche नहीं ना बता मियाँ नॉन तारु तुरी ने अये नशा अदम हाजिर याम कंदे हाजिर हुआ मसी की डिमांड से मोय नरांग तो की बतो ITL कुंभा कुकी की ग्रुप खड़े ने कहता हो दिको याम ने के शेगा की तो बने बुको मन दिखे नो हुजी कोई मणिपुर की मथकता मणिपुर की मिट्टी कम्युनिटी की मथकता को हुजी याम सब ना है बता सुप्रीम कोर्ट को या आराम बाई तिंगोल से इलीगल नहीं को अखोई कैनोनी लाथोपी लेबनेब मसीको मैम से मई मथक गवर्नमेंट एक्शन लौटे लेबने मैम को अखोई को उकिल मैम से रिजोल्यूशन लौर असेंबदी अखोई थमुसे मैं अतोपदी तौजसुन अखोई असेंब पोचे थमुसे अखोई चलीबने अखोई माइकैदगीसु सूसी लौथोपीयो है केस हाब लेबने सुप्रीम कोर्ट पाखेद्री सुप्रीम कोर्ट हौजी याम कन्ना तौरिसि कैनोदे मसिदि पीस पुरक्पासिना ख्वाइ मरुओइबो पोनी हाइदन लेरिनेबा अदुगा हौजिकि पोट मयामसे याम समना हारबदा ngасai hौजिकि हानगी लेबो पॉपुलर गवर्नमेंट गी लेबो मतमद सेममबा मखोइगि टीम से असिना हौजि गाक्सेरिबनेबा सिगि टीम से हौजि खंगलो हे लौथोगे मतमद को याम समना हारदा हौजि एभोगे जनरल से सदा अनो हापसे हाइरो को अदि ग्रुप में हाप मतम हाइ सिदि मादि कम्युनल ओइ हाइरे को अदि के दरनि मपानि मी चंगानि को याम समना हारदा अहंबा बीजेपी के मोइना खंगदब खर लेयेबा प्रजाना खंगदब को अखोइ उकिल सिंग सिसु करि तौरिगे से मपानदगी को मचा मणिपुर मचा नतब एजी हापके तौरमेबा तामने निजंगी को अखोइ म्याम चोंथोएबा नो अखोइ की मणिपुर की मतिक चाबो उकिलेंगे करिदम तो अतोप कम्युनिटी की एजी पुसलकदोइ मोहाइबसे अदो मखोइ आइडिया से करिनो हौजिक छि याम सबना हाइबदा हौजिक अनोब हे लौथो मतम को ngасai अनोब हापको मतम सिदा ngасai की अखोइ की हौजिक तौरिदुने पोस्टिंग ताबो बौता हौजिक को चतनबा यादिदुने दिगे हौजिक मोइना सोमदा हारकदिसे बिते हापो मतमदा अखोइगी याम सबना मिसिम खाइना हेक्ता हाइदोइनेबको अदुना मसिगी पोस्टदे याम कंदे हाइनिंगद्रे अदुदे अखोइगी कांग्रेस की स्पोकपर्सन सु लेबनिना मोइना खुमजरसुनु अखोइना खुमुबो तमदि नुवाइद्रे अदुबो मोइजि ngasiबौता अखोइगी मणिपुर अखोइना दुआम तोइना हाइदो मणिपुर की तौरीबा अखोइगी प्रॉब्लम से करीमते सुप्रीम कोर्ट चपीदबनो को ngасai की अखोइ को कुकी की ओइनादि मामिंग हम एक थोलगे थोलकनेब एक थोलकनेब मोइ जो अखोइना पाउताबो मतमदे मोइदि 500 crore से हेन मो एक्सप्लेन तौरबनेब केस तो मखोइगी केस की ओइबा बजेट से असुकी मति यामग्रेब अद मसी थेंगनब याम वाग्रब जानी अखोइगी न चतप मतमदि अखोइगी प्रो बोनो हाइना लेना तौबिबना अनंबनेब हाइजे चचरग को अखोइगी पैसा लेतबनिना अखोइगी फाइनेंशियल सु लेतबनिना प्रो बोनो सिना अखोइगी मतेंग पांगे हाइदना मै पांग पांगाक्तनेब अदुबो गवर्नमेंट की साइड तगी हौजिकी लेरिबा अखोइगी एजी सिना को आदा चतना माति मणिपुर दु लेबो फंगदेबनि को ngarang na ju dum ada dum lei केस में आम जे मनम थादल कुछ थेंगरे बदनदि मसी लौथोक खरगदि गाय बिसे मसी दि तसेंग हाय तागदि कांग्रेस के थेंगनबो केस नत्ते कुकी के थेंगनबो केस ने कुकी के थेंगनबो केस दा गवर्नमेंट गे दंग तय आन थवा याम तौजिरबो कांबो खर मदु लौथोक गायने तौबुदो अदि पोतदि तसेंग हाय तागदि को कछु कायदे मोगी लोगे मतुन हाय तौदबो ngасai को थबक अम तौ मतम बेनिफिट कनाना फंगे हाबिसिने बको येंगदोइसे तसेंगना क्राइम से क्राइम कनाना तौगे मतम द पुलिस हा मा येंगदिसे क्राइम दुगी बेनिफिशियरी से कनाना हाबिसा येंगकनेब सी नियम नेबको अदना सी येंगो मतम ngarang na to ngarang gi तौबिदो कनादा बेनिफिट फंगे ngasi bauta ngasi kuki mayamna kuki masa mayamna oidaba lai oidaba mayam paring lingjalga supreme court tha basida kana mukhi gi group sina nom ta thoga haibi braba nei to la le habsi hoji so ngai ne thayai na bowang antini moi ngangi ji hai uda ibu mogi bjp gi sok saksin hai kene sidi bjp gi sok saksin ni wan nati ba akoi gi lebak si kan na gi wan ne ba congress kan bole congress dong to si ni bjp na kan bole bjp gi dong khoi na si ni cpi na tawre cpi gi dong te si ni मसीदी अखोई लेबा के नंग तो चोंथोरपनेबा अदुना तसेंगना हाय तारगदि ngасai को हजिक लेरमेबा अकन दुसु अदुम तुग्रिदुनि मतमने यारतदन अदुना सिगी मतंग से लाकम तमसिद को यामना लुरुबा तानफम सिदा लौरेबा खोंथांग से असि याम सेक्शन ना लौबदि फै अदुगो को ngасai हायदो
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯨꯝꯕꯥ ꯁꯦꯟ ꯊꯧꯕ ꯅꯝ ꯂꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯆꯤꯡꯖꯤꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯐꯧꯔꯥꯡꯅ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯏꯄꯥ ꯁꯤꯕꯨ ꯐꯧꯔꯥꯡ ꯀꯨꯞ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯕꯗꯣ सिगुम्बा टाइमिंग को तान चान चाना जगोई दी खरगदी साबदी फबने है हाइजनिंग याम कंदे हाइनिंग्रे ओके ओजा थागचरी मखा चथजबाइने ओजा निकेन लाक्से ओजा निकेन हजिकी आइना हंगजरीबो वाहंगदुगी पाखुमदा खोगी ओजा तोमचाना वारोल कया मा थंबिग्रे को मसी पुखलैबो वाफम मक्सी मसी कोटुगुम्बा आईटीएलएफ गुम्बना पुखलमगदी मसी खर चानगदबनी लैबा फिबमजिदा याम चानदे हाइबा वारोल अमसु थंबिरी अदुगा कुकी सिंगना थागलैबा केस सिंगसिदा एमपीसीसी की माइकैदगी केस सिंगसी मायोकनरगा सुप्रीम कोर्ट ता चटपीबकी महुत तान चादे हाइबा वारोल अमसु थंबिरी ओजानि केन करी करी क्लैरिफिकेशन पिबिनी सिटी कनोनिदा टीवी दा कैदा मीडिया दा थोगा नांगनबा यादबसु दम यारकपसु याय अदु सिटी पार्टी की ओइबा थोइदोना याम कन्ना केनो लेते अखोइना कांग्रेस पार्टी की माइकैदगी थंबदी एडवोकेट जनरल खके वानते एनी पॉलिटिकल पोस्ट हाना लेरम गवर्नमेंट दुना अपॉइंट दरम बदाउ मदु हजिकती प्रेसिडेंट रूल लेरबनिना मदुदी मसाना दुम लॉ की मतुंगिना हाताय को आइन की मतुंगिना द रूल्स की मतुंगिना मदु थादोक फम थोई हैबसिदी अखोगी पॉलिटिकल पार्टी की माइकैदगी अखोइना ओपोजिशन अमा ओइना हाइदम थोकमने ना हाइबनी तो हाइसु तौसु तौफम थोई मरंदी लेबाक से आइना साइ थमजगरे आइना लूना नाक्सेबने बको अखोइ यामना पर्सनल ओइबा नत्रगा यामना अखोइगी फैमिली की कम्युनिटी की दखन बसु यादे इंडिया एज ए होल अदगी अखोइना अदु उबा म संगे बको अदुना मीडिया द थो अखोइना सुमानि यामना खन्नबा याबा टॉपिक सु ओइदे हातारे अदुना हुजिक लाकदोइबा अदुगी दुमा थमजन बिरो को अदुगो हुजिक से मतमसु याम लेत्रमनिना आइना थमिबा पॉइंट खिदंग लई हुजिक लेरिबा गवर्नमेंट से अखोइ पीआर ओइगेरा पॉपुलर गवर्नमेंट ओइगेरा अखोइना उरिसिदी अखोइगी भारत की सरकार में ले हैबदुनेबको इंडिया गवर्नमेंट असी इंडिया गवर्नमेंट रूल तौरसु मणिपुर गवर्नमेंट रूल तौरसु अखोइ गवर्नमेंट अमदि लेरिदना लेबाक सिगे अदुना हुजिक रूल तौरिबने होइना थमनिंगी सि कैनोदा हुजिक फौदा 2 days होग्रे कोटुगुम्बो ऑर्गेनाइजेशन अमना नांगैबा लोलैबा सोरोल मैम से स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट नते अखोइगी कनोगी साइड तगी हुजिक लेबा सरकार सगी सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकै तगी करिंबा रिएक्शन अमता अखोइ ताबा उबा लेते सेसु सिंगी मरक्ता हुनबो खोनबो को अदुम कोकुमी की रिएक्शन अदगी अते अते फोर्स की करिगे थोलैदना अदु नतना गवर्नमेंट की साइड तगी गवर्नमेंट की मायोक्ता आइने यादब वाफम कया अमा थमैबा कन्न कनबा स्ट्रांग वर्ड्स मैम अमा थमकपसे हुजिक फौदा नुमिनि सुरो फौदा एक्शन अमता लोखपा उदे नंबर 1 दा अदु मसी कयाम कुइना तौदोइरो नत्रगा अदुम गांगहलगा मोय गांग वाद्रिबो गांगजेरसनु ना हाइदोरिब्रा नत्रगा मोयगी मथक्ता एक्शन लोखपा ngamdabadagi हानगी हामु अदुम तौरगा चटकदोरिब्रा कोई fruitful action of the Lodana Sum Saturibra Habise, Masi Prazana Yamna Hujiksi concern Oeva, Kaigino Kumdri, having a Potama. Hujiksi, Sina Gamena Yam Tuna Reactoraga, Kumba Natraga action Toba Natragadi, Asagi, COTU versus Kokobi, Natraga COTU versus Metai community and Satoreva, Alugi Potula handing the Havanita. Tauriba ethic to the Ganodaneva, Government of India, Government of India Reactor Kanda. मागी फैमिली की मनुंग दलेबा मसा मसु मैम दु खना हंदनबा दिल तो गदबने हाबा अदुम नंबर 1 दा थमनिंगे नंबर 2 दा हुजिक्सी ममांग दगी सो होइना सो गांगनरपा लाखिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन गी हुजिक लैरिबरा लैतबरा हाइबगी कनो से क्लैरिटी अमखक इंडिया गवर्नमेंट की माइकै दगी मणिपुर की मियामना पामे यस सुजी हुजिक सांगदोई हाई सांगदोक्ते हाई अदो सांगदोक्त्रगना सांगदोक्तबगी थबक तौरब्रा सांगदोगना मदुगी कदाइ बौबा सांगदोए करी कंडीशन द सांगदोए हाइबदो होजि अदुगी ट्रांसपेरेंसी लेतबसे मणिपुर मियामना हातारे मदुनि यामना कंगाउनै अदुना सुगी स्टेटस मदि इंडिया गवर्नमेंट की साइड की होम मिनिस्ट्री की साइड की थुना थंबिबा फगदरा हाइबसे सिमा लेरे अदगी ngaraang na handada अखोगी सेनापति दा कुकी टेररिस्ट कांगुगा अखोगी सेंट्रल फोर्सेस का की मरकता अनि पुन्ना चमिने यदु तबेदा तो हाबगी अम वीडियो यावना थोखरे मसिगुम्बा हेक हौबदगी ना पार्शियलिटी लई अदगी साइड तौरकांदा कुकी की
terrorist singa loinana central forces kharana chatli haibagi hana dagi hoda khoina singna dana leiba poto hojik president ru la abu phawba still leiribra yes haibase adum leita gadi akhoi thajaba khudum loi mangane adura sigum basida kari action lorge haibase akhoi prajana ugo phangde hoi prajada haidok pa yadaba mayam am lerangani sarkar amana leibak ama ngaglak pa haibase secrecy mayam lei togudabu haidok pa yabang di prajada thambigadabani maramdi prajagi nungnangba amadi thajabase asagi trust deficit hana leiramiba sarkar da thajadaba adagi central forces da thajadaba do trust deficit to khar gain torokanda thajaba la akanta shanti la kadabani haibagi pot ama leire adagi amu खुलाई सरेंडर तौब नत्र खुलाई लौखटपगी वाफम सिदा सरकार की ओइब खुलाई सिंग सिजिननब लौर कांदा सिनर कोखटपदी अखोई बदु यारे तौरे मपानदगी लाकपा ऑटोमेटिक राइफल्स मयाम मा तांगा तांगबा फोरेनदगी पुरप खुलाई मयाम अमा लैरिसे जिंगी लमदा असिदी कमाइद दिल तौदोरिगे मसी लौखटना अदुम थमगिदोरबा अखोइना ओनली लूटेड weapons and some higher getting as I second Martagi low him, police station the low him, do the soon ulay. I don't know, Atopa Kulai, I'm a season of with evidence urban say, Masiki Kulai in the command to so I appeal to the Madukadaibu specific on Yaugi have say. Adugi Potuma Pande, Aduga Punamaxi, Tagumatamda, Hojiti, Aquina, Aina, Roshalakpada. I Prazamo and I appeal to Numase, a civil society bodies in a Quitigi Hena, Kang Herba Sabar, Hena, Lishing like a Kangam Yabidi, Tobudabu, Huzik Tonariba, live developments in Sita, a Quigi civil society bodies in Sina. Nang took Pasatoponatraga Ect of Womatamda, Kitan consider it Oina. Observe Torakanda, Mayam Kanaraga, Tanaraga, Karamana Pagadagi have a step to Sanjan Divina Pay, CSO signals who are CSO many had react Torakanda, Hanagi Leramiba, Irana say, named her Pugimahuta Hena, South Ropayasu, creator PUYAM having Sinavala Hatare. I don't know Yaring the CSO sing, head over the Gadam Hajarabane. Yes. Punbu, Shadu Manipur, the Akogi Maru in a Maite, Punbagi tradition, the Hana later. I don't know, excuse them where Kanda, the Pundri say, Akogi Apabamuna Manena, Saitara Ibneva. Pundri is in a hand, Pava, Akogi can money, Makalona Manica and Kalay never gone. And Hujiti, Akogi Shesus in a head, Tak reactor with Poche, Kitang Pada Virakanda, a Punbagi boys sama. Miami boys represent Orga. Tone below have a say. I Congress Kiwanata, Igi, Isagi Saitagi. Aina Manipuri, CSO sing Manipuri, Miamda, Itomiti, the help of the icon. I Masima appeal to again, Aduga, Lucilapada City topics the Lakanda, Uzila Posidi, COTU versus Government of India. Yes. COTUna Amit Shah challenge Donate, India government challenge Toguni, Adu Kangna, Barot Sakana, India government, Tobum Topa, a legitimate action, legitimate initiative action. The view has a Tamaga being a senior advocate, Saisu Senator Mayam Kanabani. Advocate General ki position chair, Congress na Hybiduna Hybo or Romayaduna Amama Oero. She the lady will say, Advocate General say, government employee nate, man government shall be nate. Aduga, Todona political appointment, hypermaxunate, much remuneration da. Madi PN scale Libanate. See the hour 165. Advocate General for the state. The governor of the East State shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of a high court to be Advocate General for the state. Sigi governor na kan mahari se, mahari se kan mahina kali hari tu ke tongan ba maliko. Adi Human Rights Commission ke chairperson, koi na acting chairperson oramba tu da, ay kan mahina kali. Governor na hapa tu ne, ba kan tu ne, ba but judge hapa da governor na natra president of India na happy. Aja kan mahina tu ye, council magi collegium lere judge gina, aduga council of minister ki manuda lebetu ki yaraga government tu na recommend tu de ni, aduga tu judge gina tongan bom lere. Aduna political appointment ki wan tu beda governor na of state na article 165 ta advocate general happy, kan tu happy council of minister na apamba moibu
advice tongna ba legal method da tongna bi damukta hapana ba governor ki mingda loina togda ba de ba article 166 ta adu maina khan ba sina mai ki function chida 165 ki clause 3 da the advocate general shall hold office during the pleasure of the governor and shall receive such remuneration as the governor may determine. Siki governor hari say council of minister duna. Kon governor hari governor hari city hari governor tiki logi city interpretation yam change bako. Governor hari say council of minister duna. Council of minister do later board ti madi constitutional post oibanina madi to ogadamna ba. Hari ko terminal saido. Aina human high commission ke chairperson acting chairperson oibuma tamda aina mi kana hapa piriya ba ai tokpa kanda moi to tokadam na ba adu maina siri biren na luchingba council of minister na moina aya bagi matuna sai kana tomchan hai chami hek janan mo pai bi da ma pandi mayang ma hapka di tore me ru khoi mam na yada ba digi ko je nauring kumar jit hape adigi muthang muthang la kanda hojik muthang gi government sidana kana si koigi Lenin haidana hanage koigi big brother khana ba HNK ge macha sino wala ai in person da haibana te ko oi beche koigi council minister na headed by chief minister na recommend to governor na to imna ba adu mase amuka during the pressure of the governor hairabani na council minister ge pressure da council minister na leading da advocate general to talk you haibi ai ko adege atopa ma talk jere talk you haibi ai aduga haidra chu council minister do na chief minister do talk pa da council minister do talk pa du da ma so mai kidi talk kadam ne ba adu talk ta di mai matak ta tu tong ni haibu budi leite e talk ki wa ne ba okay okay ai gi ko tan min so ma to kharam ni mama ngai da yana tamo imo adudagi kana kana pamung hubon adigi koigi marob justice kono justice wagi ba asok mai hairi ba mam che dum loina follow tawe ba sidi nang tok tabe ade na hairu sunu ngai loi aduga nang tok ka dam ya case torga to busu ya loi masana kanna moral ground da o ai government lai tarabani na I have no right to advise legal advice people to yadre hayeng kana kani brother ojoina doctrine of pressure and puthor e bako ma ukil nate adu assembly ke maram de kupna khangmadina doctrine of pressure se ma research ta hoya ba ai ko chu kharu uje ba adu doctrine of pressure ki matung ina council of minister ki pressure ogeda bado in the name of governor ogeda bado later banina ma tokpum toi haiba congress ke haiba orini congress ke digi michang iwanate aduna ma na toke amasung to haiba de akhuna to hairu gi अधिकार से लेते तो कुनु हरु सु याते मंगोंदे लेजरे बा अदुना अदुगी पॉइंट ता कांग्रेस का अदुगी कोई तमसा का अनिगी तोंग तोंग ओपिनियन दो मोय मोय की ओपिनियन नि लोदे लेबदो अदु खक्तनी हाइबा मिसक अदो तो अनगदबनी तो ओलोय दबनी हाइबदो आई दे हैव नथिंग टू से खक्तनी दा मयाम सा पे खन्ना बदा सिगी मतंग से ओके सर प्लेसमेंट तो ग्रेंदा तो ये अमो जोइना honorable governor oh copy pigin copy loi thai copy si kama copy tu si ko governor thai kana kana de pige the chief secretary de pi registrar general high court of manipur de pi the chairman bar council of manipur de pi president all manipur bar association de pi si ko high court bar su pi ba masi legal process nei ing na tawri ba eba wa to ka hai ma mang de khong na law na taw do adu ni ai hai ja badi ko yam khong na law na taw de si tan ja si cha bra maram ni kenu da hojik lei na ri ba pot jaga sida adu ajiki poto asi governor se yam competent governor ne mai tok jar kani pisu pigre ko adu de o joina hadu pre ne kai hai bugi mong ko amo joina to kan karam tan khabar da pasu leite am jab tu adu bo it is very powerful letter ko rama aphabe atai de jo ukil na tan ha ba mai idea do kai no ha bani da adu na hai moi du di amadu na pa injala ga to manjale ha bani oh ma kha san tharo any ko san do habidi habidi khana o masi khana nei ne bagi platform ama khak oi banina isa isa gi oi ba as isu host ama oina hangpham thokpa wa hang koi panelist hang ba ha basi ai gi right ni ada madu bu habidi
hangubadagi masida kadai dina kadai phog yage haidi yengiba public da su mangaire nimbu kharadi khangba sisina hena mingon da charang na ba matholeba adubu ngasigi platform sina maram moira babung na fazana clarification pibire oza tomsa na pibire oza NEKEN na pibiri ba clarification sina mamutana congress na kari maram gi da mapta thari bano aduga mu अखोगी ओजा तोमसाना सु लाइरिबा फिबम सिदा थाबसे कितन फजफाते हाइबगी वारिनी मसिदा साउननिङाइ करिमता लैते मसिदी यस सिदी अदुबु हेना मरिक चुमना हाइदी खबर से पानरबनिना करिनोने हाइबा वाफम अमा खंगदना लैरमबदु फमिबा डिस्कशन सिगी सिना मरम ओरकांदा Zaman nadra leiram badu madi mayam da clarification amadi ko esi magisu yam nungai ba ma fauzai. Thank you very much. Yam nungai zai oza tomsa oza NEKEN babu. Thank you very much for sparing your precious time and making us so a wonderful one. Thank you very much. Nungai zai ngasi gi akhoi gi pokachari ba topic asida akhoi gi tongan ba akhoi gi panelist ahumna masa masai ga ba warol kaya ma thambikre. Aduma pollution pada thamjari wa wafamdi pukachari ba topic asiga mari leidana akhoi gi lakadoriba march ki tang ni pan asida akhoi honorable akhoi gi union minister Amit Shah na thamliba order tang ni pan dagi akhoi gi national highway khatana tana tongan ba Manipur gi akhoi gi lambi khuding mak masida ching tam khaidana chatpa yarani haibagi wafam asi akhoi thabak oina onthorok bangam basu oisanu doga akhoi gi oza NEKEN na thambiba tongan ba civil society organization si akhoi yami yamaga su tongan ba ideology da akhoi si thabak tawraga su laiba phibam sida di akhoi tangai phadana akhoi umbrella amagi makhada akhoi punsin ba habisi su yam tangai phadi haba warol se thamjabaga loinana akhoi apun mana pangalni habisi mayamna khangnadana laiba wafam ni ngasi gi onedi miyeng tabiri khwai punamaki mafam dagi kainana ba yathang ni jari till then take care stay safe and good night.